Union Home Minister Amit Shah Akhani Chief Minister N Biren Singh Rui Manipur Latlu Lamkhau Lungning in Chap Mangna Ba Meiti Hai Manipur Congress Chief Kaisam Megachandra Rui Pian Mongmai in Dao Kanthe Kanai Lungning Akhat na Bam Khau Ding Mongmai Rui Masai Aju Khau Ning Wangtang Mongmai Nai na Bam Tongai Tuna Sa Kane Ke Megachandra Rui Asai Infal Khau Press Conference Bamna Amit Shah Rui Manipur Tuang Latlu Hai Community Kanai Ka Khau Nuna Mongmai Nai Mi Khori Patongai Tuna Sa Kon Tongai Tigi Biren Singh Thailai na tu Myanmar Thangri Alat Metia Kho Masai Gwanglung Gai Khori Padbam Tongai Tuna Sa Kanai Kanai Tuang Lat in Chap Mongmai Rui Manipur Kho Chuzek Mai Phungwang Dat Ni Me Kho Masai Gwai Kho Confusion Tipat Lona Bam Tongai Tuna Sa Kanai Amit Sari 2023 No Confidence Motion Gan Khotai Maitai ST demand lam kho Manipur High Court ruling akhani kapeng thangri masai gwangai kan me kho ri pat kan tongai tuna sa kan tongai Union Home Minister ri kalat kalai na ba me hari Manipur kho bu rut na chaku latlu nai gwangbam tongai tuna khwai ti kan the CM Biren Singh ri dala nai BJ Diwas kho bu rut na pongu dum kho intelligence input khatna sini Gwang kan magay tuna sa kan Maita Megachandra Ri Pian Mongmai in Dao Kane Chief Minister Ri Home Department Sin Tongrap na cho kumna intelligence operation hai kaban kho law mang na cho tuna sa kane Home Department Sin Meri Intelligence Agency ta sin magitai thau ban kho nai na cho tuna ni Megachandra Ri than kane kumna Biren Singh Ri mitwang lam kho sai intan pat khang demand su kane Megachandra Ri in bu na agency a secretary center Thang alat mai information ti lo ba mai na ye tuna sana law and order so sit mi kho wangtang mang mai nai na ba mai tuna sa kane mida kho Congress leader ri Manipur kho kalulung kumna chuzek mai phungwang dai khang inchap mai action tai state le central government ri sinthau lo khang demand su kane Manipur Chief Minister N Biren Singh Ri December ru na tachat 2024 khau Kangpopi District Tatkan Khang Suba Medong khau Kuki Jo Council Cadet Siri Tatkan Makhang Tithai kan the Chief Minister Ri Sanapati khau Rovinani ngai khau Chief Guest Suna Gwang Khang Suba Me khau Kagan Si Bizeng Ri Kangpopi Tatkan Khang Gwang Makhang sa kan twangai Cadet Si tong press statement khau sai inthan patkan mai thailai na Kuki Jo community ri Rovena ni ingai kan meta lani maktong ra mage akhani Chief Minister ri gwanggazaw kan meta kahaw maktong ra mage tigi gari jeng khore Kangpopi tatkan khang suba me hari siswai mai panuwai tuna sa kane Chief Minister ri gwangmai gan khaw public nun ri pian mongmai indaw na CM akhani kamai le gwang inchap minun ta attack ngan na subam nuwai tuna sa kane Gazette C Thailai na Biren Singh led state government ri Kuki Zo community ta sumut khang karam kan tongai Manipur khau bu ru na chuku latlu nai gwang kan mai khau Chief Minister ri Kuki Zo mainon le intai me ka khau ri tisu gwang kan tongai tuna sa kane intaw Manipur lulung khau hai Kuki Zo community ri lungpop mai nai na bam tongai kumna Chief Minister ri Kuki Zo mai Rongmei Chamv Kangpopi District hai tatkan gwang megan kho lungpop mai azu ri kata attack shubam nuwai tuna sa kane Cadet si ri Chief Minister ta Kangpopi tatkan khang suba me hai cancel sudat lana bai me cheng tat khang suggest su kane mi hai ri community kanai ka kho nalu hai tipat in bu makpuni tuna sa kane thau ri puni buffer zone ti hai thau su mangna Wang tong nai thai tat mai action sin thau puni day tuna Cadet series sa kanai mitwang ladbam hai thau sulo mangna gwang tongi thai siswai mai pat migan khau state government ri karit la ni ni ei tuna sa kanai Central Agency asek ri Manipur tongnat lu lam khau central government khau khwai mai cham tilawe tuna Manipur Chief Minister N Biren Singh ri pian mongmai indau kan the N Biren Singh tonglat bam hai Union Home Minister Amit Shah ri Manipur issue lam khau zat kanai ka khau nuna mongmai khori latlu pa bam tongde Manipur tong issue hai rachap tong issue rap magai tuna sana opposition ri political khang geng khang subam tinadei tuna sa kan tongai Biren Singh ri BJ Duas mung infal khau sa kan mai kiu tho
in khoi mai report ti lo ba mai heri Manipur khau chu jek mai phung khang kagan labam tonge kalam chu central leaders nun ri tabuita in chum cho kumna tabui su ni na cho tuna ning khuri kagan labam tonge tun asa kane Chief Minister Thailaina Center thang one-sided information ti loba mai agencies naite mi zengri buru na chuku gwangbam sini Manipur latlu hai loinga mangna bam tongai tuna sa kane Center ri insu mai report imphang migan khona tan tatpat ngam khangdei tuna sa kane Chief Minister Thailaina Manipur latlu hai loima khang gan sek ri state government ta athung ba mai nai the tuna sa kane Manipur tunglat luzan khau mansai asek ri kadau cha mai laba mai nai thei tuna sa kane Chief Minister ri elected members diplomat bureaucrats ka gwai ri akhat na su na inchup na tan pukhau Manipur khau lalu hai chu jek mai nai dat ngampuni mikum na mikhang hai state forces le central forces ka khau akhat na su mai lungning tai nai khang ka ge na ye tuna sa kane Bihar opposition leader LOP Tejaswi Yadav Dilanai Tuesday khau One Nation One Election Bill Parliament khau phungpat kan mai tai Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS agenda day tuna sa kan the Lok Sabha khau Dilanai One Nation One Election Bill phungpat kan mai khau tai phainai reksaruk suku bot heini February khau ba me kumna phaikhat reksuku na tachat bot ri nu ni mangmai khau ba me mitong bill hai joint parliamentary committee JPC khau kathai inbu khang salo kan the Tejaswi Yadav Thailaina mitong bill hai RSS agenda extend sumede tuna pian mangmai indaw kan the Tejaswi Yadav ru khau Madhepura khau Karyakartya Samvak program takai kan me khau BJP led central government ri RSS ta electoral process India kapum control su kandiu khang katambam tongai tuna sa kane election commission re Bihar kumai state khau election kading khau tatkai ngamang na bam khau akum na India kapum kagan khatna khau election tatkai ngampuni dina chou tuna sa kane mitong bill Thailaina Lok Sabha khani state assemblies election gwai tatkai khang suba mi hai election khau sian inting gai makhang akhani governance hai zausin gai khang riyai na BJP leader azuri sa kan tongai tiki opposition leaders Tejaswi Yadav kuminun ri central government tong bill ti hai no ni mangna gwangkan tongai Tejaswi Yadav Thailaina katong vision sun athu Bihar ti hai gai leng mai state ti su khang akhani unemployment akhani migration issue ti hai zausin ngam khang tume hai yei tuna sa kane Dana Manjuri University tong incham nanun ri kaniutang student union election hai kagan khau tatkai lo mangna gwangkan mai ta pian mamai indaw na DMU administration block gwai inbang lo kan the DMU student union election hai 2023 kori 2024 academic session tuang asai ngan na takai lo mangna gwangkan tuange kumna mi hai ri university authority le incham nanun ka khau nuna mangmai nai na gwangkan tuange protest takai kan mai incham nanun ri university administration ta pian mai indaw na incham nanun tuang democratic process ta machuang lo mage akhani incham nanun tuang kung mai thai lo mangna gwang kanei tuna sa kane incham na tuang form election takai lo mai na ra mangna university tuang infrastructure kage nai me puat nun akhani academic resources hai biu mai ti lo mangna ba me mi hairi DM University bam khau ba mai college pangu khau bangtang mamai ti lawbam thei tun sa kane incham nanun ri hesitation tatkai kan mai khau university tuang tan gwai tan panu makane mi dak khau incham nanun ri katup melung khau election hai tatkai launa democratic representation hai inai laudat road demand su kane cham nga lau the Rongmei Chamv